салому дуруди бепоён ба ҳамаи азизони дилу дида. дӯстон азиз, мо ҳоло дар деҳаи шуд қарор дорем. ин деҳаи дурдасттарини ноҳияи китоби вилояти қашғаро ба ҳисоб меравад, ки дар зери қуллаи баландтарини ӯзбекистон қарор дорад. ин қулла аз сатҳи баҳр дар баландии 4643 метр ҷойгир аст. бошандагони деҳаи шуд комёб хеле вақт инҷониб қатқатаи даре ки то он вақт ҳеҷ гуна роҳ надошт роҳ месозанд, то ин ки зимистону тобистон ба маркази ноҳия онҳоро бипайвандад. дар ҳашаре ки шумо ҳоло мебинед, аз деҳаҳои ҳамсоя, хусусан аз деҳаи Қули Шариф ҳашарчиёни зиёде ташриф фармуданд ва ба мардуми деҳаи шуд комёб кӯмак мерасонанд. инчунин аз деҳаҳои поён, аз деҳаи қавзҳоро низ баъзе хешовандон дӯстон ба ҳашар омаданд то қадри имкон кӯмак расонанд. агар ин роҳ ба роҳ монда шавад, ба зиёрати ҳазрати султон роҳ ба қадри осонтар мегардад. бобоҳои нурониҳие ки дар акс мебинед, бобои Неъматулло аз деҳаи Қули Шариф аст. رحمت بای وای نورلو گفتنی گفتنی ما دعا کنی بلند دعا کنی رحمت هم موتون با من اینجا کوبلکی روی با سخصودگیم همین ویدیو کرستودگیم ما شوتا بلند گفتنی من موضوع من کوبلکی روی شوتا سخصودگیم من آدمو کار کرستودگیم جدا همه نو بر رحمت که همین روی تنگا سودا کار کرستودگیم من اون طرف کوبلک پوشیدگی ایروش موندگی من بابا از اینجا برآمدگی حج رفته حاجی شدم همجا کار کرستودگیم من بابای سفر بینندگان عزیز خانه تک برآمدگی یاردم با مردمی مهنتکشی من این دیها مومی کنه هی لا بردباری باره ها رو تمام کرد. میگذار به مقصدهای هلا نیک قربانم کشان همه میرسد. آمدیم صاحب اساس راه همه ای بوله کوفه بی ممانعت هم موشون بر رحمت و مرکز فرو برد. اومد یادتان